Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ki artli seng balang na rilom jantia ki bakanthop ya Khasi Students Union Lasken Circle bat ka jantia Students Union Lasken Circle hak arfratri unailar rajar arpho kila ujor house cat ridge nat PWD Roads and Building Shillong halor ka jingpin slam banchnai ka surok ka bapeniso nadu kasnong pas I shadu kasnong garampani haknik ujor kabakil IT house cat ri ka PWD ubah PR Marwen ya kabalai soilang da usamla dapmain sucang ublong presiden jong ka GSU Lasken Circle bat usamla balawan sucang ublong presiden jong ka GSU Lasken Circle kilapan pa bagi dap da ka jingso khya lor ka jing ek bagi pat ba nong let nong wan hapo ka than Lasken block kilamat na ka jing sniu shwa palat jong ka surok pas I garampani kat hadu baglabu ya ka jing ek ka bakhrawi ki pat ba kamtam haba kidan hapadang kapang kasitom ne kinu hikam ki pakirke Abang Iwan ini nilalap ba Chief Engineer ulek bunsutnyo mempelat ke por kendo bagi tengi kum kaseng smukia halor kane tengi banse bansu forward ke letter shaka office jongki bat ni inang yai budin kane tekum tangi ko bencai halor kanu kanong rim Iwan sene te kanong rim jongi banwan sene halor wan budin ya kadau ba jong kacet bendri jongi hati kathan bakalong ba kasurak jong kapasi garam pani kala sniu da kibun bun snap bat ngilayo ru ka jingtip ka ba ni kum kinong song tikathan baka sarkar kala dap khot tender jong news nem hau banai Julai ar pho tarik takum ta ni kum kinong song the bat kum na leng kaseng ro ni bla persang ban budin ba ladap menta ji banai tam ba bale 4 penteri ya ketika surok halor bala dap khot tender tingi na leng ka seng ni ko umpau sucia ba talong ba kesorka kade pentre no marmari ketika surok nomor kumbal asyai menta kesorkar kal sedang ban persyang ban permut tourism ketika jaka tingi bu kejingkli kabakrau kaba lada usurok dan kumdo ke tourism kanya teki ni naliang kasengi dawa ba ke tourism kanya lada bau surok ya kata barok kipat ba kitem ta halor kata kanong rim Iwan ban kentu ke sarkar ban pentre no marmar ketika surok badya kaweru ni kwa ban pensai ba ya usurok ni kwa kum kita ki kontraktor ki badan ya kata kabensim hawai banchna ya upat ba mundai bancuan banchna tang ban kamai spa ni kum nalyang kaseng jong gaji isu pat ki isu ni kran sai ba ni ngin kenran din lada ke sarkar kaya lad ya kasur upat ba kawai katong jingi magi kwa ba kasorka kade ban ai ya kadi project ya ki kontraktor ki bala qualify kamdei ban su ai kulmar thermor seni satai kumban pej nuksa ba ya kasurok jang ka somer thalasken bypass mentab balai isaj met sisa hadu kata pamarsendap sena gutuk surok tangkat ni katai snem ula dasneu tekum kitu ki jingja hapo kathan jongi hapo kalasken blok nyim kwa banjia kumni tengi naliang kaseng inang yaile yaki badan kam pangiwan ra ya kamir ka ba jong ujat bendri jong yapo ni kathan pangafoni chief engineering ila ongba imdon banta hakane ka Meghalaya integrated transport project Walbang ta jing kran bat I hakafon I ongba imdon banta hakata ting kwa bani kendu bat I scattering henry ngila phone sisni scattering klam yo iga phone de kata gadau ni ha forward no kan city klam de yo bani kendu henry ngina ling kaseng nyim island ngini abu dien ni kane project hadu banda success henry ha kijing tip jong ngiru ba ya kane ka pasi company project road
ngilu jing tip ba ye katanda lakhot hau arphau tarik bana Julai jong snem arjat arphau andre hadu menta lapalat ike cibenai tam klempat alot ike ne project nede kata kada wineling keseng ngin hapan ikendu yaki nong yelam jong ke sarkar bagi deiban penkloi kat balak bayai pan penkloi kene ke surok namar hadu menta unusrok ulajot hadu kata-kata baruk wineling keseng ngilayu jing tip malu malah bayau nu surok la sanction hakador keban rup henru keluar tam ai usurok bajengai kumba ap henru kilometer ai kumta sesin nginaling keseng ru nginyai bu din bat ngikar baru ika sarkar badai penkloi kat balak bayai